Bang, ganti bang, ganti. Enggak deh, enggak mau. Ganti. Ah, Lu kebanyakan. Allah, woi. gue takut beneran. Jangan Capek colek-colek gue. dong, ah. Gue capek sumpah. Udah. Allah. Tahu. Jangan main-main ya, Di. Siapa yang main-main ini lagi syuting beneran? Mau dapat rumah nggak? Mau. Ayo. Gua ini Ayo. Ini apaan sumpah? Di kotak ini ada salah satunya kunci rumah. Kalau berhasil, belum mulain lu. Kalau berhasil? Belum mulain. Lu jangan suka ngeledek-ledekin. Di sini ada yang lu takutin, mau tahu gak apaan? Iya gue tahu. Sekarang, Di sini ada yang ditakutin tahu. Mau tahu gak apaan? Apaan? Bini lu 4 pati di sini. belum mulain. Pak, kok ini ada? Ya, itu apa sih? Siap. Ya, sebelum tangan dimasukkan jawab pertanyaan saya. Binatang apa yang berbelalai panjang, gajah apa yo? Apa? Coba ulang pertanyaannya. Bang ini apa? Binatang apa yang belalainya panjang, gajah apa yo? Ini peserta kok bodoh-bodoh semua. Bapak berhenti. Ganti. Apa? Ganti. Ya. Kalau Yaudah, ganti nggak ada yang deh. bisa jawab. Buah-buah apa yang kulitnya berduri, durian apa ya? Apa? 1, 2. Tangannya siap-siap semuanya. Tangannya siap. Hei. Nggak boleh ada yang ngintip. Ente mau masukin ke kotak apa anda masukin tadi? Maksudnya anda dorong kemari. Ayo. 1, tangannya di sana. 1, 2, 3. 3. Ya Allah! Apaan tuh? Allah Akbar! Apaan sih? Demi Allah gue takut apa? Salah satunya kunci, nggak ada apa-apa. Ayo dong Bang Opis, itu kan yang bentar lagi habis. Wah, Maaf Pak. Mohon maaf Pak. palanya erupsi. 1, 2, 3. Duduk. Cari kuncinya. 1, 2, 3. Masukin tangannya. Mau beduk. Tangan lu yang mana sih? Semuanya gede ini. Ya. Lu mau masuk ke kotak nggak? Mau, emang apa? Mau nggak? Mau. Kalau nggak mau, eliminasi lu bawa koper pulang. Ayo masuk sini. Gue tengah aja. Gue punya Bang Opi aja. Bang, ganti. Enggak deh. Enggak mau. Ganti. Ah, Lu kebanyakan. Allah, woi. gue takut beneran. Jangan Capek colek-colek gue. dong, ah. Gue capek sumpah. Udah. Allah. Wah. Udah lu. Duduk. Bang Yadi. Itu di belakang. Gue sini aja. Wah! Apaan Bang? Kunci rumah Bang, ambil Bang. Ini dulu. Udah lu. Hah? Hah? Ya, pemenangnya adalah Bapak Bupati Zimbabwe. Oh iya. Gue gampar lu ya. Wah! Rumah Barbie. Selamat ya. Apaan, Pak? Ini yang disebut rumah babi. Barbie. Setelah ini Ada saya aja? akan mempersembahkan suatu hiburan buat tamu-tamu. Boleh. Belum. Ya, yaitu hiburan topeng. Kita panggil aja langsung Bian lah. Bian. Gue tekong, serem.
Sumpah gue tekong. 寄生秋，恢复面孔，再来一次珍藏。那就是舞台上的传奇。Wah. Takut tuh ngomong lu. Ya jangan. Nah. Wah ganti dia topengnya. 记住黑白如电，白如电，变变变，好潇洒和浪漫，笑着只是个梦，难珍贵的难，谁是你能看近看，前看后看，近看不看，左看右看，上看下看，弯看更是好耍的心切。 再看成绩变脸，解了精彩，给你那车在四川。好的，对。上的是你的感情先看后看，这看他看左看右看，上看下看，弯看竖看，硬是好耍的心情。 Takut nggak? Enggak dong, enggak takut. Yes, saya Bibit. Kalau kamu kayak gini, aku masih takut sih. Takut kehilangan kamu. Dikemanain tuh topeng? Tapi aku nggak mau aja di istri kamu. Maunya? Topeng aja bisa diganti-ganti, nanti istri juga diganti-ganti. Ih, serem. Buka gak? Belum dibuka itu, belum dibuka. Suruh buka dulu. Bini jangan diganti. Tapi Tambahin. Kalau Bian tarian 1000 topeng. oh itu namanya apa kalau boleh nggak tahu saya? Boleh tahu dong? Iya, iya. Jadi tarian topeng gitu. Oke. 1000 wajah. Oh ceritanya tarian 1000 wajah. Kira-kira berapa lama Kak latihan ini? Latihannya bisa seminggu sih paling. Tapi tadi keren banget loh pas yang Bian digini. Kak denger gak? Latihannya Seminggu. cuma seminggu. Iya seminggu. Tadi pas keren tuh pas adegan yang pas Bian gini. Langsung berubah ya? Kalau Mimin digini semua udah ikhlas. Oke, Bian. Terima kasih ya Bian ya. Sukses selalu. Nanti Oke, terima kasih. Ya, thank you Bian. Bian. Hebat Bang. Itu kamu jual kepuruk? Kerupuk. Loh, ini bukan kerupuk. Kalau kerupuk masih ada gagangnya. Ini apa kalau boleh tahu? Lollipop. Hah? Nah. You don't liar. This is Indonesian crackers, you know? No, it's not try. Try? I Yes. try. Abis No, ini. but wait, you need to buy it if you try it, okay? Oke, Yes. abis ini. Can I try you? If you buy two, Try to eat this. yes, Yeah, if you yeah. buy two, you can take a photo with me. Oh, really? If Paling you grand. buy four, I give you phone number. Yeah. Pak. Enak. Kerupuk tahun kapan? Nanti kita aja. Tanya dulu nih sama yang jual. Pak, sini deh Pak. Ini tadi bagaimana? Alot ya? Bukan alot lagi. Itulah Bapak. Kenapa? Alot. If you buy two, Yes. you can take a photo with me. If you buy four, I will give you phone number. Ah. Beli dua foto sama dia. Iya, betul. Kalau beli tiga, tadi kasih number. Nomor handphone. Hah? Nomor handphone. Everything I buy for So you. I give you my phone number here. Oh my God, thank you very much. Wah. You can take it first, okay? Thank you. Oke. Ini number? Yes. Oke, thank you. This is number of Rudy Sipit.
nomornya Rudi sih. Nomor. Thank you. Thank you. Mwah. Mwah. Bye. Bye. Nomor aku disipit. Lagi di